Still, Dormaahene Court. Mr. Mumunti asema branti we. Oka. Kofi Adoma wani there is God do. There is one why now okay can hold and no side for them kunya we speak mame what did you me a poor baby tina? What did you me a poor baby tina? Yem pesa ye beba osu girigiri. Kofi na mako mama no down we will say apeta me no mako one fella no and phobia ho. Na ni ya ye nyina etia se ni ya de se part mame when you bre ye na Dormaahene de mame unyame kasama wan kasama bo afa wa na juto fukuro ke nu nyina bebo aferience nu nyina be gina ma bompai ma me ka wanu tum o ya kasama wa no kra tere ye wura wie ma me ye de ano ba so a obe o se prekunam ye be hwe so wate abrofo na ade ye be di agoro no se se ye se kwase ya fa kwase ma kento ho ma me he ohu yie sha ohu yie sha no pa ba tie nkan yi wate we comedies. Komunti asema Kofi Adoma so wakaye. He should understand that there is a God. Just more than 500,000 is gone. And nobody has asked anything from anybody. He should understand that I am born into Christianity. And there was a God. I know a God who speaks for people. Who doesn't have voice. I have a voice and I can speak. But I decided to keep quiet. Now I'm on a stool. I believe on Dormaahene's stool. That's one casamano. Me pacho we boni be ne wum. Boni be ne wum se we pray obi kunu. Na ebisi nne won frɛ no na sabi wonya bloggers bi ekeka sansem ya kire wo mu. Hwɛ Kofi Adoma wani wono yere munsiw Dormaahene ne nkofo nyina court. Ya mo si ASANTE for ye peka ASANTE for ye pentokwa ye pe ASANTE ni a isa America siw apempredi ase for ni nyina court. Wahwe o ina pra ubi be Kenya sasem kire ni pakura o se di o matem Kofi Adoma wo ye lose Dormaahene siw omo court ni pakura o pra no wa hemfie wa Kofi Adoma owa hemfie wa Dormaahene mu release no o mu release na odina kokota na sa siw apempredi ase ozi wan palace for ni na siw na court se hunu ni nsamfo na mu di che Kofi Adoma no se hunu ni nsamfo se mote ho me ma wa bi invite me wa hemfie ma be pra wa ma obi adi tu abomani wa se mani wa ma obi agesi kan ko sasem kire me won so a won fa phone ana won test me ana won ka bi papa bi an kire me ha Kofi Adoma me enye lose ka se hit enye lose kra enye siw the whole palace siw mo nyina wo siw mo palace siw kramai ko palace so siw no kramai nyankonya nyina siw ni bibia so wadu dem o masuma duru ze hunu se ni pa media no so na eje bia adwen papa bia se hunu sei na mo keka wo na se bibie je jan panyin sam ne ne ma hunu na wo keka ka media no so ka se hit